Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras nga amin papagayam. Intay ibasa ti Jeremiah Kapitulo 9, versikulo 4. Aganad ti tunggal maysa iti gayem na. Awan met makapagtalek iti kabsat na, agsipod ta amin akakabsat manangalilaw da, katunggal maysa padpadaksen na ti gayem na. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Hello? Itaya pag nga umawawag, hanggang mapay ngawan sumungbat. Ay, kuha ngamin daddy. Awan ni mami. Napanan na. Simurot ko ni Auntie Diling. Napanda nag-Bible study. Kasta ka di. Sumursurot ngamin ni mami kadagiti amin na pag na Auntie Diling. O sige, ibagam to tayong mawag at wen. Un daddy. Adayo gaya man tinapagnata Esther. Medyo laeng. Saan ko man anarik na ti bannog ko? Si Kangay. Medyo laeng. Kastoy sa talaga, no kayat mo tagserbi ka ni Apo. Saan ka mabannog, wano mabisinan. Ay, nga marik na akong tibisin ko. Kasta aya. O sige, mapantanga ro doon iti restaurant. Anya nga iti serbi na nga day di abroad di asawam. Ala, ilibre ka nga rod. Ay kastaman, share your blessings. Ako nada. Ay, agyamanak. Nabsug tamanan, Esther. Nabsog ta. Wan gayam, mahilig ka kading agbuya iti sini? Awan oras ko iti day ta abanag. Amutan, inal daw arumwarta. Awisan ka kumakat. Apay, kayat mo ti agbuyang? Katuan na, ada ka mo't nga agbayad. Ha? Sige na, man ano ay no ilibre mo't iti sini. Day talagayam. Agyaman na kada kayo. Tanagagat kayo nga umay mangikarkararag kanyak. Awan anyaman na manang. Anya ngay mo tirik nayo ang makarkararagan. Ay na, limag antiriknak. Kasta agkamang kayo laang iti Diyos. Kasanumat ngamin. Dagiti kabalay ko. Puro TV kas kada gadget ti as-asi kaswanda. Awan pa yun ti panawanda ang makimisa. Sige. Agpatuloy kami nga rodan, nana. Ay, umununakan. Kasaritak pa'y ni manang. Sige, Diling. Umuna akong ditarwar, ha? Manang, kasapulak ti bayad mo. Anya, Saan lang amin abasta kararag ter aramidag? anya ngay kuma. Hiling day jay manang. Maag-agasan ka pa'y. Kasta ka di. Agbayad ka Kasta talaga no kayat mo ti maagasan. Agbayad ka, manang. Nagluto akong mami. Tamok amarabian ka man na sumangpet. Nga rod. Nagadumot di magasan mi ngamin a kinararagan. Ayun gaya mami. Imawag ni daddy. Kat anya nga iti kunana. Umawag to ka naman no madamdama. Ipawit na ka no di tuition ko. Nasaya at matno kasta. Ala, mangantan mami. Imbag langkit din ta na addaanak itikaskan ka nga anak analaing nga agluto. Iso nga ro da culinary arts at adalik mami. Tapno mailutuan kay tinaimas amakan. Mare, madlaw ko kat kanayon kayong agkuyog kan ni Diling Sumurot kamot ngamin kada kami Tain ka mangikararag kadagiti agkasapulan iti kararag. Ay, kat adamot bayad yu iti dayta? Awan pagmirindaan ta kami laeng. Ay, kasta aya. Inawis naklaang ni Diling. Mayat mat gayam sika. No si ka tawan ti pampanunutam. Urayam lang ti pawit nila kay mo. Saan mat? Ala, mare. Sumuro taktulatan no makawayaak. Apay ayang awag ka nga awag. Kaya nga ron ipawit ko ang pag-tuition ni Junior. Madama kami nga karkararag.
Isend mo lang nga tracking number na, tamapan ko alaan. Sino aya dagiti kakaduang magkarkararag? Ni Diling. Rimwarak laang tapno masong batak ti awag mo. Kabsat, saan akon ang makasurot kan ka ita amalam. Ne, apay ngay, kat ado pa'y di papananta pagkararagan. Inak ngamin alaan di ipawit nila kay ko a kwarta. Ah, kasta ka di? Wan, Diling. O sige, siyaklat ta nga rudan. Kaano kaayang agbayad iti tuition mo, Junior? Into no may abulan pa lang, mami. Idulin ko pa ilaang nga ruday ti kwarta. Wan, mami. Alaam tulat ta kanyak no kasapula mon. Esther, subyan ta amapan kararagan ni Manang Carla. Wan ah. Kasapulan na ti ado akararag, tapno maimbagan. Wan ah. An-anusan tan asublia-sublian. Agyaman akmanen kada kayo, iti anos yung nga imay dito'y balay. Awan anyaman na Manang Carla, si kakit dimet. Tarigagayan mi ama imbagan ka. Sapay ko mga ruhod ta maimbaganak. Tada kayo amang ikarkararag kanyak. Agpaimbag ka ana sayaat, Manang. Esther, urayon na kun ijerwar. Ha? Adala ang ibagak ka ni Manang Carla. Kasanong ay kapsat, kat awan mo ti kwartak ita. Uray mangtad kalaangan iti 2,500. Igatang ko kumaiti agas ko. Ay, narigat mo't no libre ti umaymi ka ni Esther amang ikararagkan ka. Awan ngamin bilag na no di ka agbayad. Anya? Amomot nga awan ti pagbirukak. Daytoy laang panagkarkararag ko. Iso nga mangtad ka, Manang Carla. Basit laang mo't abanag tikid-kid dawagkan ka. Nakabayad ka rin ni Junior, iti tuition na. No may pailaang abulan. Ne, kunak man no nakabayadan. Try Mr. Daitan, saanen akas iti sigod. Kaet, kumusta kayo nga gina? Nasaya at kami latta ditoy Saan ka amadanagan? Damag ko. Kat aktibo ka kanon na sumursurot ang mapanagkarkararag. Katuan Nasayat day ta. Wan Nakasara kakmat lang iti gayem ko a religyosa. Kat sika, agan-anad ka dita abroad. Wen, an-anusak ti homesick ditoy. Para kada kayo ka ni Junior. Wan lakay. Kat oray sika, ikarkararagan ka ma. Ay na Esther, adda parikot ko. Anya dayta? Sapay la ko mata matulungan nak. Anya ka di aya dayta? Kasapulak ti kwarta. An-anuam? Pagpa-opera ni tatang ko, masakit ngamin. Ada kwarta ngem paramot ka ni Junior. Pag-tuition na. Buludak pa'y laang kabsat. Bayadak tumat laang, inton sumangpet di kwarta nga ipatulod ni ading ko. Kabsat, papanam, nakarubwat ka mat. Ay, agbiyahe akman. Ay, uy, ado day taawit mo abag Wan nga rod kabsat. Ala, panawan ka ditan Ama no sumangpot ton tibas apagluganak. Sige, agan-anad ka. Mami, agbayad ako ni tuition ninton bigat. Anya? Nas ka nabayadak aminan, i-full kon. Impabulod ko kan ni Diling di kwarta. O sige, tayo nagsingiran. Kabsat Diling! Kabsat Diling! Esther, awan samot ni Diling dita. Napananangay nga ta. Ay na, kat no idi pa'y lang napalabas alawas nakitak anaglugan itibas nagpamanila. Anya? Wen, ado ti awit na abag. Ay, kasano nga rin di utang na kanyak? Anya, nakautang kan ka? Wan, sapay pagbayad ni Junior day jay eskulaan. Ay, apo, ibagak ka, Esther. Ay, maditiriknak maipapankan ni Diling. Anya? Kat no damag kong agsingsingir gayam kadagit ikarkararagan na. Anya? Di mo ko na adi mo amo dayta. Sigamot ti kadkadwana. Jak ammo day nga ar-aramidan na. Imayak tap na agdamag akad ka Manang Carla.
May papanitian niya. Singsingiran na kakadinikab sa diling, no kasta nga umayda ka ikararagan. Agpudno ka kuma. Uwan, balasang ko. Anya. No kasta apaun-unaan na ka. Kasarita nak tapno singiran nak. Manungay ti baybayad mo. Kadakkelan je 5,000. Anya. No awan maited ko. Pilitan nak. Diyo ka mo day tanghararamitan na. Ibagbaga na mo't nga agbingay kayo kano. Ay, saan napudno day ta? Kinapudno na. Imutang kanya. Ng pimanawan. Diyo ka mo nagpamanila gayam. Makapaliday. Gaputaad da dagiti tattao akasta ti aramid da. Mami, examinin itong bigat. Ayan na nga iti pagbayad ko. Parikot ko nga rod. Di ka nakasingir? Awan mata ni kabisat diling. Ala, kasano nga rodan dayta? Bayam, kasaritak ni dadim. Lakay, Ambukon, saan pa yan nakabayad iti tuition ni Junior? kuang amin. Yung siguro kat pidutak lang ti kwarta dito abroad na niya. Aglangan ak tupayan amangan, tapno dalang maurnong ko ama ipatulot ko kada kayo. Sige mat, ipautang mo lang. Naglakakantumad ngamin amamat pati. Di mo paila ang unay ti kinatao da dya babae. Ngam nagtalag ka dagos. Pakawanin na kumalakay. Wan, basol ko ti amin. Ay, awanen a talaga, Esther. Saanen nga agpakita day dya adiling. Ay, kunamlan asino nga anghel. Wan nga rod. Ay, tapno ammom. Saan lagayam asika ti biktima na? Ado kami? Katwan. Kan adda pa yung kaso na. Kasta ka di. Adda kaso na nga istapa. Unay matan ni diling. Wen nga rod ah. Ay na. Manglimlim mo mat gayam. Saan amay may sati aldaw? Addan tumat dumteng kan kwa na akarma. Dagiti sobra nga agtaltalag ti kadawyan ama abag. Saan ko maadagos nga agtalag iti oray asino? Amuan nyo anaimbag ti amin, sakbay nga agtalag kayo, taday ti kasayaatan awagas, tapno saan kayo ang mabiktima. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay parang tarabay. Naimbag ng oras kada kayo ang